Ovaj kontroler za ove električne skutere, za sve motorice koji idu na bateriju. I uglavnom je to tako izgleda. Sad, mislim, poenta priče je da svi rade isti posao, svi imaju napajanje i svi imaju za motor konekciju i imaju konektore za gas, za svetlo, za sirene, za sve ostalo. Znači, kompletna upravljačka kutija za električni skuter. Ovo je od mog skutera, koji je bio 5 godina i prešao oko 15.000 km i desilo se da je ovo crklo. E sad, šta je problem? To je u stvari velika kutija, ja sam je već otvorio, koja je jedan veliki hladnjak. Imamo ovo s tim se fiksiraju tranzistori, fetovi koji su u izlazu i kojih ima evo ovako, ima ih 3 sekcije, što bi rekli, parcele, po 4 komada. 1, 2, 3 puta 4, 12 komada. To su uglavnom mosfeti i merenjem sam utvrdio da srednja kombinacija ne radi. Znači prva, ne zadnja, nego srednja. Znači neka od ovih 4 mosfeta su crkli. Znači da li su sva 4, da li je jedan, da li su 2, da li je, ne znam. Sad ćemo da izmerimo, a pronaći parcelu je vrlo lako. Znači merenjem plusa ka ovima i promenom doći će se do tačne parcele, do kombinacije koja 4 ne radi. I onda merenjem, onda možeš i posebno, ako si već, ja sam ga otvorio, merenjem mosfeta posebno na ploči mogu da se utvrde koji ne rade. Evo ovako, merimo mosfet, znači 1543, prvi i zadnji, 1542. Ovde je kratak spoj, 1. I ovde je kratak spoj, znači ta dva su crkla. Ostali su svi ispravni. Ovaj i ovaj. Znači ta dva su crkla. Mislim, nabavio sam 20 po broju, jer svaki od njih je njegova snaga u nekim karakteristikama tih mosfeta ovih koje su ovde, su da imaju negdje oko 100 ampera komad. E sad, u svakom kontroleru su različiti, zavisni od proizvođača, zavisni od snage koju pogoni ovaj uređaj. Znači, ja sam to rastvorio ranije, ovo je za, pošto to stoji ovako, i ima deo koji uglavi se ovde i on drži na hladnjaku ove tranzistore da bi se to hladilo. Znači, nije jednostavno, plastika se bukvalno nategne, pošto ima zubić, da bi mogla da se otkači od ovoga. Posle malo imate problema oko uvoda, ali mora strpljivo, ali ide. I sa strane imate 4 šafa, s jedne i druge 2 poklopca i to je to. Ništa strašno. Znači,
Ja ću sad da zamenim ta dva. Neću to da snimam, znači, i neću da snimam ni pakovanje, ništa, znači, samo ću da snimam kada ga budem montirao na motor, kada ga budem testirao, kako je ispao. Evo, skinuo sam od Lemi, od Letora 2, ta dva, i sad ću da montiram druga dva, nova, i onda ću da izmerim i da probam šta sam uradio. Evo, povezao sam taj kontroler, nisam još spakovao sve, samo sam povezao da vidim da li će to da radi. Evo, palio sam, da vidimo. Tri brzine.